Ja, ia le tua nei a fiafi. Ia, patalo fatu nei taia a nei fiafile. Ile te maale fale, sunga whawhenga inga ia sepi male. Tina al fale, fatu ia soe. Ile nei a fiafi, ile suafo manu malo su kiriso, patalo fo ile. Pa ia tato o whenga ruenga. Sui sunga ile, sui te tai. Ia mase fo ile. Sengo whawhenga inga lango, sui sunga to ina. Tia kono ata alo fatu neita ne fia file so fa man malo su ke viso e tia ule ava mole fa alo alo te tawai tu la ye de neita ya mole fa man ye ina lo to ne fia fio no se ava no o fa yona tu ina mai o tu la ye I yo to lumo I lo to pa ye mo lo to malo. You know, it's so hard for anybody to come and stand before here. Before you and God, because your father is a teacher of the Bible. Amen. Olu te mauli for ya ongo le fioma pa ia le tu. Ai ne fiafi ai vi ia le tu. Ne fiafi lotos la foma fiafi ia ma se fo ia le. Ole maftanga ne fiafi so for man mal so keviso. Amen. Yeah, I mean, but let's honor the father and the mother of the house. As I said, after if we let you more, never know that you mafutai. Yeah, or never know that you mafutai. You know, I'm going to find my allet, but I love New Zealand. So if you feel I'm in New Zealand, that's what maftanga. Yeah, I think that we start loving me what my yellow too. Amen. So ile ne fiafi ile tulanga lava ia whaateitai, you know. O se matafa yoi mawaluma. Ile vea yo oi mateitai to tono le galesia, you know. Being a leader carries a huge responsibility. And for my ia tala lestamalo, some leader they born to be a leader. Some leader, they train to be a leader, to become a leader. Amen. O isi te tayo na whana nau mai o lato te tai. O isi te tai na awa o ina ma whausia ina I lato. Ina ia ave lato ma te tai. Amen. Ia, te longona fwoi uto whaalongo se tasio tala whapea. Ole le lei ma le whaale tonu o se whaala putuputonga. Ia olo ilunga leo te tai. Amen. Rises and fall of any organization upon the leaders. Amen. Ale leifo ila taitai. Whaingo fia nga luenga. Ale tu. So mela nai mo miele le train ma wao ia taitai. Ina ia iloa le taitai. Lona tūlanga wha taitai. I te tono le galesia. Amen. Because a lot of leaders, they serve the office so well, but they have a biggest problem in terms of leadership. Amen. E ia te o le lato o nanga I officer tia kono to ina man pa whenga ilo. Aku kua ko ngai luma I. O ka se ma ngai o fa malos. But in terms of characters, e kuai mai. Amen. E le sau I me fai. E pule ai, kei me sau ai, e pule ai, pe sau pele ai. Amen. So e se la ta ua, pe afa pe Lord taita, I lona tu langa I tu tonu o le galesia. Amen. Lango le manui o le galesia, sau mai fia. E le sau mai lalo, sau mai lunga. Amen. Al whainga whonga luenga whawhiau. E whalango mai taitai ina ia tutufatas. Ina ia lango sua le mewa mai e le tua. Ina ia whatau na wina ma ia manuia mai le kalesia ma tātou taitai. Amen. Ia kako uma o taitai o lo whau. O tātou o lo whausia I lea taimi ma lea taimi. Ia ai wawa noa tāua. Ia o tātou maue. Hapena ona. Awa wina I tātou taitai. Amen.
O te taila, e amata mai a te oe, pe o te tai foi amata ia te. Leadership start from you. Leadership start from me. So which means if you can lead yourself, then you will qualify to lead others. And if I can't lead myself, and then I qualify to leading us. Amen. Ia kako I loa le tai mo nga ia. Amen. If you can't lead, if I on time, I participate in me fai, I ioe me fai, I so. It disqualify o me uma ave o mo kai ukia. Amen. I onga a Lord tai or you can lead yourself. On time. Commitments. Ke ioe me uma. Ke mua me uma. Ke vai foi lá qualify o me uma ka uai o tangata. O tangata ita au foi lá ke me ke pisai. E falo longo uma ka pepisa. Amen. Ai ava pengela que fenga que ia oi. E que pisa ele mas se viva longo ia. Amen. And that's how the kingdom works. If a pena ia le malo le tu ona fofosia, o if a taile tu sunga ia pastor se piolo fine training because o me foi na mele tu ia last 2 years in Mato foi Galicia. E a maternal train taita. E mera le wa e fasiki ke leo visual o mai le tu. E mo biole pioka ke wa grow ka e grow for le lo. Aku kupu ia tai watu tupu ai marekalesia. Amen. O te fita te nole ina fiafi nei. Ile upu e ta ole leadership accountability. Bo o se mea foi lele wa e io ia. Ia ma etalia ia lona faton win responsibility. Ia beila vala au le tua. O memo mua lava. O tatou uma lava e accountable tatou I le tua. Amen. Fa mai le Roma sfulma le fafa uma suma le lua. O le nei e taitasi I tatou matala ilana mio ile atua. Romans 14 verse 12. So then each of us will give an account of ourselves to God. O kako uma e accountable kako ile atua. Amen. Longa vinga e ele aso kako ke kukua ilu mo le atua. Ia mo fa pengala ia leo Famsino ina tato wele tu. Amen. Almelo ngolua. E accountable oile leadership. Ile au na le tu. Amen. Nefa maile e per sumar fitu fa e per sumar tolu fa e sumar fitu. Ia o tou sitai ia o tou tai. Ma o tou ngā wai iai. A wā o loo leo I la tou mo o tou nganga. La tou te tala atu le tala iai. Ina ia whaia male oli ai aua male tinga. A wā e lea o ngā lea ia te o tou. Obey those who rule over you and be submissive, for they watch out for your souls as those who must give account. Let them do so with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you. Amen. Lela mo kako longe, ele ngaka kako accountable ile tua. O kako tai. Makaka loku uma. Ya ai foi lau accountability ile au nga le tua. Amen. No wingola o nga le tua.
See, God never called us to be isolated. Because you need someone to train you and speak the truth into your life. Amen. Never made report to Solomon, 2 is better than 1. So when the leader understands the principle of accountability, and accountability is for those who are willing to change and improve to become better. Ko kele yo kangaka e manga oe e makaukia lako patelenga unga wea. It takes the melon accountability. Amen. So ese tau on melole mo lo lole lei o le tangata te accountable lai ia ma lo tangata langai o tātou ora o ka koe o le faufosia. You know, we all have weaknesses, we all have time that we kauke whaiai mesese. Ek fia mesese o e whaiai ngikostang as a leader. You know, for ya ula ko ya fa. But e ma ngai ala le o le ia yo tangata foile o le ke accountable ka ya if so angi me ka ko. Amen. Fale ko ye sau ka sa o ale me o tu. You know. Amen. Ta wo fa mai le. Mere ma le fa mai de tala le FAATAOTO lusu mo fitu fa upu. Is full mo fitu. Iron sharpens iron. As iron sharpens iron, so one person sharpens another. Amen. O le melo lo me afa mai lo me e fa pipi de su me o nga foi o nga olo la ia le se lo nga ya se lo nga ma ai lo me. Amen. O le la fa tu so ia ele poto Solomona ia le fa ma ai no le tangata. How to build yourself to be sharp in the kingdom. To be sharp means to be effective. To be productive. Amen. The impact of the kingdom of God has to be huge. Amen. Le la fa tu se no vinga ele ma fanga ma iPad ku nga oi ele ma fanga nga ma iPad la filafi mai tu o ele ma fanga ma iPad ba so ese ma fi au. Amen. Ele ma fanga nga ma ai pe afa pe ke rea e ke re fia ke sau ke fa longo ya le fia finga o le ka wa o le fu so fa ma ai le fa ma ai oi. Amen. Aisha, because ke le val awole tu val awoi oi. Amen. Langa luka ko o va kemi e fo yo le fekulengi mo ka ko ese. Kele ka ko e ka ko mo ka ki fa ka langa la ko ko pa te ka nga e ka nga ship ka ko le level mo fa ka ko nga ka ko fa ka la inga ka ko ile me mo ko malama ya ka. Amen. See, Pharaoh was a falao o le akua ya ikupiko. Ava aika ngaka ikupiko ya falao ifo falao o le akua ya lako. Ai kuri e le akua mose. Kangolo le akua fa ma ai le mose. Ika ia maka ukia ku le akua iki kilo ika ngaka ya mose ngai lo falao. Ia ngo faila fa alinga la wali ia. Ia nganga mo ko ilo ile. Le maka ukia mo le ma ai. O mo se fainga le fa ma ai ngai le ko. A volang fa ma ai ga ko le tu.
E makaukia me whaongai kako le tu. Amen. So ta ua na ora fo i ole. Ole mele ole whaama ai ele tangata. Ole tangata. A man can be used to sharpen, improve, and develop his friend. It may happen through a bit of friction and sparks. We shouldn't be afraid of such and expect that true sharpening can happen without the occasional use of friction. Ia ongala le whaakusa mo kei me pipi i mo. Kau whaama ai o mea. Ke whaalongo ke wa ai aku lea. E eile pa o ngai. Ke mai pulu pipisi mai fuile leo. O mo ka afi fuile le sa oi. I mean, sometimes when the pastor discipline you, ia o mea ngai ku ke whaalongo koe ke mea kurisi, ke mea ma e whabenga. But sometimes, ele whabenga whanonga whainga. A whapea wai too much e kaunga, whaspakar mea. A whaspakar kula, it's for your own good. Amen. A whaspakar kula, like ngofu whalele laro. Ma take that into yourself. I say alanga I leg lo le le kua. O le kai mea la ke whaalo ke ngofa I lalo ma learn. Then God will come and bless you and continue to sharpening you so that you will continue to be effective and productive in the kingdom of God. Amen. So ole matau tia nao. Ole atua le ne fie le tua tatu e awa o tātou whamaile. O nisi la i o mea ia fo ia. Mea accountability. Whamaile mātai o sumal vāru whau pasu lima sufi. Tu a whaianga langa mailo uso ia te oe. Ia e alu ma oa i ia te ia tau lava o lua maia. A whaia whaalongo mai o ia te oe. Ua e maua lo uso. Ai a whaia le whaalongo mai o ia. Lua te o ma se tasi po se to lua. Ina ia wha maoni ai upu uma. I le maua le to lua. Po le to tolu. Amen. Ia awala i o le wha mai Yesu e ka whaia. E pio let ka ngaka inga ia I Lord ka ngaka. Accountable I mea uma le wafi e tātou. Mo le angasala. O mesa seka ko ke whaia. E ia awala le tua ia. Or ka e koe wha fo I mail awala whaia le tua. Inga ia mawhaiunga. Koe wha marusia oe. Koe wha marusia oe. Amen. Awal whaunga ka ele whau kei me kasi. Whau ngei, whau kai au, pa ulesi aso, koe kulunga, koe kawhi. Mai tala tu spa I o tangata I mea tonu, e whawhiana pa u. E whawhitu na pa u. Aya, e le ka oko e peilalo wha mai a. E koe ku. That's a good news. You can fall, then it's up to you whether you can get up. Ia peke ngofo ia ilalo. Amen. El manga ia la pe pa ua ia. E koe ku. Po whakasi, po whaalua. Len lo, awalo koe po. Amen. Ia le tua nei. Ia fiafio mea. Whamaile EPERU se fulu ma. Whaipulu sumalfa. Ia tātou mana tunatu fo I le tasi. Ina ia tau whaatupu ai le alofa mangalu wenga le lei. E whesa ono whai upa suma lua awa tātou te le tau matangata. Aole I sili, ma whai pule ma li o le pōriuru le nelo langi. A toa manganga leanga uma I mea o le langi. Ia, onga o le tātou te iei le lalo langi. E fo I markama whainkālea. But one thing I learned, Satan has no ability to stop you from doing any good things. He has no ability, no power. The only ability la yasa gangi ole fala me lave ya destructive. Ai den fesa gangi ka ofi o se me mo ka ke fai mo le tu. Amen. Langa mo uma malo Yesu me ala langa le feka ko fese me o ka ko wa ya. Amen. Le tu le ka ku ke o le tu on te mo fai ona fai o me uma lava. Amen. Nela nisila accountability la yo tata no to nefia. Meta o spiritual
accountability. To be dedications to daily time to spend with God in Bible study and prayer. No inga. Dedication ole o se mea wa tuu ato iai lo tangata. Ilea, spend time with God. Amen. Ai mga kupulo soifua whalenganga whateitai. You have to love spending time with God. Amen. Ega kaunga spend time. Ola ole kalo spend time with God. Ia ko anga whairua kaimi mafukanga o oe malea tua. You and God. Amen. Okako uma, ese uma. There's no methodology to better spend time with God. There's no methods. But every one of us has a way. Kongeki ai ngai le ku. Kaimia o kaimia o how to spend time with God. Okay, halu lunga mongo le me Wellington wasa ngofo I chi ai cleanliness. O ngale masi wafka we masuka pasa se. Okay, fia okay halu ngofo lunga mongo just me and God on the mountain for a few hours. O nga maku ke le fa fika o lo langa fa ka ngai. Makali umale aku lunga o mongo la. Awalo ka ngiru kal mongo la wasu le fa ngol mongo la. E ka su e mari ko re fa ngalo ka wal angol ka mobility fa ngalo. A o le ke malo se paka le lo ka vale lo. Ya ko lengi la ye lo. Oh la agua ila lo halfway lo ngol mo o se la va pe. I feel like I'm going back. Clear. I'm good for. I have to be right up on the top of the mountain. Yo walu sorry. Kaiming always lunga. Cool wal me fule le visi. See o limo fa. Lord, thank you for. Oh my, this is the place where I used to spend time with the Lord. You have to love spending time with the Lord. Amen. That's why David was a great man after God's heart. Why? Because he loved to spend time with God. Okay, spend time okay, like an instrument worship song, lock myself in the room and say, Lord, I welcome you to come and have time with me. Then you just sleep. You just on your knees. Just you and God. Just you and God. Because we are called to himself first. We call to himself. Jesus said to his disciple, follow me and I will make you a fishers of men. So which means the first call for us to God, to himself. So spend time with God. Amen. See, I know life is too busy. Yeah, so la ya ufinga luenga. Amaka ile fiku ke ala pole lima. Yeah, then 1 hour spent mole tua ya ole si hour kaping penga mo lo ufinga luenga. Fa penga ala ile ufai. But the more you spend time with the Lord, the more you learn to hear the voice of God. Amen. There's no better place for us to learn how to hear the voice of God. It's to spend time with God. As a leader, you need to spend time with God. Amen. Dengar telia, ole, you feel upole tua. Me chala ta vitai.
E ole ola wa fionga pa ia ole suri o vai male. Mala malama yo wana. Mai fa mala malama ina ia. Ia tatou mata. Amen. Mai ia fetalanga Yesu. Elena o me ai o lai le tangata a o afionga uma to lay mai ele afionga a me ele fonga le to a man shall not live by bread alone but by every word that proceed out of the mouth of God. A fresh word. Yeah. Ole makanga, see, one thing I learned, ole upu, it's like a door. It's like a door where you, the moment you enter through the word, it takes you to the mystery of God's words. You will only receive revelation of the word when you study the word. Whakua e maua whaalinga o upu ole tua, inga ua e whaikaula kuspai. Amen. Ole ka ua I ole upu ole tua, ole sime wo longa nge, as a leader, you have to be knowledgeable of the word. You have to know the word. E whainga kānga veo e maska I ka ili, maka o kia ake re maa malama ile upu ole tua. Look at that, there are so many resources now. Kele mo inga resources, whainga o fie, le se o linga mo ko inga ka I mai so. Whainga kānga, whaika o ku spa, ia whakelo. Anu whakaule, ka download ma le app foi le audible foi le a. Ai ka ngore ki mai whalongolongo, ia ku sa peke le whaika wala ki whalongolongo. E lise wa ki whalongolongo. A wa ki whalongolongo, ki wa whaui foi le aku mo, a makanga whaika o le upo le tu. Amen. And you have to love the word. Because faith comes by hearing. Na kupu wadi fatu otua. Lefa metala Apollo o tangata mi o tonu ya e ola. Live. Live by faith. Ale iso fakuku. Ele fia mai le tu. Afa mai e awai te tau I lea luatu ona talitono. O lo soifua. Ile whailanga ke kongo la soifua le kua pele vivir upo le tu. So spend time with God and study the word. Le ngaka ilia, ole avea oi maa tangata tatalo prayer. Ole kakalo, it's one of the topics I love to teach le mako kalesia. Amor kai. You have to be a man and woman of prayer. I say alanga le ngaka o kai o oil fa fa longolanga o oil ko inga oil ako o oil prayer intercessor, oil prayer warriors. Amen. So kaime ke ku lo fale ke ku as a prayer warrior, you fighting the battle of the church, you help the pastor, you pray for pastor, you pray for other leaders. You become an intercessor. You're standing in the gap between God and the church. You intercede for people. Aolanga intercede mo kangaka. Nga bakulele ko e kangaka la e. La mai. Fa fenga ilo ke iawa. A mai le ngol kangaka le lo mafo fau. Then you pray for that person. I remember a few months ago, ke la king of ngofo ilunga la fa yo ngore kalesia. After prayer time, then a name came to my as a thought. Lord, I pray for this person. Talo mo tangata lele mai fa manatu mai atia. Umango ka kalo ko lo viri ka ai ve ko ka le. Ora fa mai. See, that is the responsibility of a leader. That's why God wants a leader to be a prayerful man, a woman and a man of prayer.
I said, because America la Yesu, o lungo nei papa o te atia e lau e kalesia. E le ma whaia whaita to o se olio na manu malo ai longo vinga. Ole whaiko ko ai next ole whaiko ole loko ole whaiko oi. Whaiko se oli. That's why the church, it goes through a lot of things. But leaders, accountability, your spiritual accountability. Faungolo kangaka inga ia, a vea o se kai ka i o laia, e ke ku e ke whaswangi. Amen. Mea ngā lea kupu ia mose. Alu i o sua e kau le kaua ia, e alu mose lunga le maunga ia, ma le sia ang kambanga la kou. Mai a o lunga lo ni mo mose wa mahalore au kau. Ai a ku uilalo wa, ki foi mea. Amen. There's power in prayer. One thing I'll learn by Mirokakalo. A low reputation in the realm of the spirit. You will be recognized in the realm of the spirit. If I don't look at among you, if you can't go away, I say, eke mala malama yo ilo authority le pule lo mana le operate. Amen. So ka ua ke le tai leadership, very very important. Lenga ke le personal accountability kukusa le lei. Lenga ka lo ola fa lenga a o la vaia. I lo tangata, the faungo lo tangata. Ina e mawhai ona avea o e matangata e te lero na afianga to bring a great impact in the lives of the church. Melon Tolu, ministry accountability, speaks of the specific measure of accountability that you want to set for your team. Amen. I've always said, ministry set. You go inga me fa allow accountability. Make sure you be on time. You are set an example. Mo kanga mai ko kongo ministry. Ya aveo e mas kanga ke mua mai. Amen. E nga ke leo ole fainga ole commitments. You love the people. Amen. E ka kaunga e alofa i kangaka. A ele alofa i lo kangaka, a mi a ele alofa i kangaka. E ele proper mo lo loko. But you have to love people. Because church is people. Ole kale sio tangata. Amen. Ese ka wo meia. Ele ngatelia. Or the growth accountability. No, set your expectations for yourself. Set your own expectation. How are you going to see yourself in the next 6 months? For example, if you don't, come for you. Spend time and learn prayer. Learn until prayer become a habit. Ja wil se a mio foi lele ya oi. Na vai lenga e fia. Ela ko kira ke li fia ka lo langa e alu keimi. Para fu ya o keimi lele keimi ka wo keimi fa lo ka kal. So quiero que me quiero ka kal. O le swinga o keimi kia. E que ngalu e. Amen. And seek to be better and improve. You are the same person from yesterday, this year. See, if you're the same person the last 5 years, and more improvement here. No tangata fatai. Amen. I have a bella expectation that we can improve.
Ele whaianga improve. Ma ngai ia mele sa ka ngoi pasa se pisa mo. Self-development. O sau mai sa mo conference ane whai ka ngo emphasize pasa se pile self-development. O sau a maka whakaikai. You have to develop yourself. Amen. Nenga ka ngai ki training le whai. O lava your training. Expect yourself to be better and to improve. Because alaga kole improve, it will become irrelevant. But we have to stay relevant. Because it's a season that take you le kole kalisi. Au kai kai la. Menga fa mai e kanga ku ai ngai oi fo. O isala elu. O kanga ka lau ke lo kai mi. Ku ai ngai sakala. They know the time and the season that they are in. In everything there's a season. A time for every purpose under the sun. Season like because of season like prepare let's season let's talk season like Ole mela e maua kako, e mise kako lea, le blessings ma le promise le kua mai le season ngai le season. Because every season has a time of rewards. So ese gawo meia. Develop yourself to improve, to become better. Inga ia vea oio se taitai. Ai kulu mai e manguia o magangaka. The impact of your life will be releasing ilungo kangaka o le ganesia. Amen. Make sure you get up in the morning, 4 o'clock in the morning, and pray for the service, pray for the church, pray for people, pray for everything. That's a responsibility of Kaikai. I don't know. Like o kuli ala o ngale tu ai. Amen. Ma ya galak malo ayang kicho. Mayang kicho alu ya bagi. He prayed for 4 hours in the spirit. Langai lo e ia le spiritual realm lai o ya bang. Alu America luai ku la ka kaloi. Amen. So e ka ua kele. Le pio lo ka whakekai. Ina ia Yesuinga. Amen. Ia Yesuinga. Inga ia mawhai o ngā iai lava le afianga. Luaku nge kausanga, saulis kausanga. Ia iai lava le afianga o kangaka. The presence of God, the anointing of God, the wisdom of God, the favor of God. Wailunga ia oi. Amen. Kusita chala just le mo PETERU. Matapu mo last things before we. Thank you, Lord. Mo PETERU matapu mo. Alua PETERU matapu mo. Tato fai tau me fai upue. Lua PETERU matapu mo. Fai upue lua. Na fai tau tuai. Ia whaateleina ia te otou le alofa tu noa mana manuia lo otou ilo le lei le atua. A toa malo tatou walii o Yesu. Amen. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Amen. Whaapei ona for ina mai ia te tatou ailona mana tu o mea uma e o ai le ola ma le ami o tua
I lo tātou I lo le lei o lena wala au mai I tātou I lona le lei e sili sili lava. As his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us by glory and virtue, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Amen. O mai umai le kua mea inga ia, whau tangata ina ia sa vali tangata a mio tua. Inga ia le koe sa vali kangaka o tangata tuai. Mai lola ia lea, o le mea lava lea ia o tau matua wha malosi ai lava. Ina ia wha opopo ina ai, le amio le leilo o tau whatua tua. Ia wha opopo foi le poto I le amio le lei. No winga, ia matua wha malosi. Ai lava I tātou, no winga. O le matafa ioi lea tātou, amene. O lo wha malosia lava oe oe. E ke whai taula fionga pa ia le tua. Whai mai ia wha opopo foi I le lenga o ia I le poto, ma ia wha opopo le ono sai I le lenga o ia. O le amio tua fo I le ono sai. E upe fitu ia wha opopo fo I le alofa I le auso I le amio tua. O le alofa fo I le alofa I le auso. Mai lola ia le. To not, but also, in the English verse 5, but also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtues to virtues, knowledge to knowledge, self-control, to self-control, perseverance, to perseverance, godliness, to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, love. Amen. For if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen. For my, you have to add these things. In New International Versions, for this very reason, make every effort to add to your faith. No, winga. O launga luenga fai, olea, ole fa popo mea. Amen. Ele ngalu ele me uma foi ele nganga po ia. E aí for ka ko part, if 1% is our part, then we have to play the whole 1%. 99% ia. E foi ele nganga po ia. Amen. Longo winga. E ele make every effort. Longo winga ko ia ele longo ngau. Fai ia ma fai. Fa popo ia ele every effort to add to your faith goodness and the goodnesses, knowledge and the knowledge, self-control and self-control, perseverance and to perseverance, godliness, and to godliness, mutual affections, and to mutual affections, love. For if you possess this quality in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive. Amen. See, you can never pass on anything that you don't possess. If there's no godliness in you, then godliness. If there's no faith in you, fight. Amen. And for Maila, if you give effort, if you make efforts to add this, to learn this, work on it in yourself, you will never become what? Ineffective and unproductive. Amen. There are some of the very offensive words. But Peter just, you can read this, it's like a prophetic word. Peter Molegalesia. But now they can go back here, go to give you. Amen. Almanga loli. Ole kala fasamo for my a wape a mawe o tau ia mea ma ua whaateleina. Ona a vea ile o tau mae ua lea, ua le pa ye. Amen. For my Lord, but whoever does not have them
is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sin. Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. Amen. Not only God called you, but you have to work to confirm your calling. Amen. Do something. Working on it. Make every effort. Ngau yelo loko e faulo kangaka. Kakalo le au, kakalo le po, kakalo le au, kakalo le po. Fai kau kuspoia. Anga pongi. Malue ai. Avelo kaimi. Avelo mafofo. Avelo malos. Ngai vaile le me fai ele ku ya. Amen. Ngale avelo o kako kai ya. Kau ke pai. Ineffective, unproductive. Amen. I love verse 10. Mai ole nei lau soe, ia tili ai ona wha malolosi o tau. Ia wha mawina lo o tau wala wina ma lo o tau filifilia. A wapea o tau whaia ia mea, tau te lei u vale lava. Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never what? You will never stumble. As a leader, you will never stumble if you do this. Make every effort to add faith, godliness, perseverance, love. Amen. Yeah. So tell no le taole le se single melo le calling. We all call, but there's another part of calling is to walk to the full commissions or the call le to yakako. Ikala yakavika masaulo. They both called by God. Even Saul was called by God. I ongala ele o le response a Saulo yaga ia ile tu. Ele mukaukia. Ongole loko ele le training ama. Aga vika ke minga umai. If a better oinganga, you'll respond to the calling of God. E determine ele guaranteeing o lo vala winga. E guarantee renga. Vea kavika inga ua fa ue e Saulo ai me Samuelu ia kavika. Ele va penga fa makupu ngakupu ai dola ia le. No, ngakoi fo ia va ia. Va ai mamoi. Amai longa ma, kuri longa mai ave me ai longa. Amen. Alonga uso i orkau. Alonga fa alonga fliskia le fa alonga mai. Mai ola fliskia le. Le fa la inga. Pisa mai om fai le au kau le ko so fo. Su esa se la ku ko ka ma lo wa. So effective. Why? He trained himself in a secret place through prayer. Learn to hear the voice of God. Ai nga woki so. Ele fa penga nga fia ka malo. Ele fa penga aka lo ka fika mai maua ke vela vea mkupu. The Bible says he was lamented. Ma fa ngomo. Ongot ka ngaka wala winga le ko. Amen. So ne fia after party viele tu nei. Understand your accountability in the church. Father, we thank you so much. We bless your name. Release your blessings upon them. Release the wings of heavens upon their lives. Release the move and the fire of the Holy Spirit. Fill their hearts, fill their mind, fill their whole being. So the fire of the Holy Spirit.
Release your anointing and your presence, O God. Touch their lives. Release the powers of the Holy Spirit to transform their mind, their heart, their whole being. Align themselves, Lord, to your purpose. Give them understanding of accountability for them to serve, to improve, to become better, to become effective, relevant, and blessings to the church, blessing to their family, blessing to the people of this community. For your glory. In Jesus' name we pray. Amen.